Miroslav, vaš komentar i viđenje utakmice, izvolite. Dobro, mislim da smo u ovom trenutku bolja ekipa dosta od Tamiša, kao i da smo pokazali rezultatima tokom cijele godine. Imamo dobru ekipu, mladi, škola, košarke, imamo dosta oscilacija u igri i ove prošle utakmice da povedemo 20 strategije, pa onda i ja sam malo kriv, pa menjam malo ove mladi igrače, mi je važno da ovi mladi igrači što više skupe iskustva kroz ovu godinu, da bi sljedeće godine igrali dosta iskusnije i bolje. Drugo se tiče Tamiša, znali smo sve pohvale Tamiša na rezultatima, jako nezgodna ekipa, igraju iskusna, igraju godinama dobro, 10 godina koje ja pratim, nikoliko su se oni pojavili u stvari, i igraju pas više, vole da se dodaju i znao sam da možemo da izgojimo ovu utakmicu. A smo shvatili utakmicu posle one katastrofe od Valjevu, sa 20 radnika palo na pola kose na produžetak i na kraju smo izgubili tu utakmicu. A nismo vraćali normalno, ali evo sad nije pao rezultat. Ja čestitam mojim momcima da su shvatili da sa obranom izađu u napad i da stabilnije dotere utakmicu do kraja.